makafuin ni katloa rakwa vatvatek. Sumdepdupini nurian si Yesuam amiandang so asakatawa may karakarain so 5. Tatasakatawo amnakenakam so kapi kaladaso karatan ni Yesua iraut dasya. Amuriwo niyan dado katangked na tumita so varinado kaskada di Yesu. Amangi wakwak so tao do ipiwalam no tao. Maniring si Yesu do may karakarain so 5 tawam. Si jado tangayin ko. Makaranam pa tsitsin na siraw tumangi siya tao. Maniringam ikunguwo yatarapan siya do ipiwalam no tao. Manwa apyapyaw ka pa nidong so tauan. No apyapyaw ka di miayan so tao. Avyayin siraan no wakwakan sira. Mamiring dano aruwa tawam abo may rariyak. Marato mata-mata na ni Yesua tumita so aruwa tao. Amikingan na sira no unoned. Ta akman sira so vasen so unoned. So kachig-chigrang. Maniring rana si Yesu do may karakarain so 5 tawam. Ranat palawo 5 mo. Rantenam to dapyarana. Makubot sirawo tawa matsyagum do fadisay do pininorianam. May sirisiring rana sira akano ilutien ataw do cibtanda ji Yesu. Karwan naranado dang ni Yesua kano machinanaudya. Amangi do rakwa may bebnang aranom. Amay ngaranso tiadidi. Macitada sira no aruwa tawam macira sira. Sira ranaam apo sirado tiadidi. Akado yotay. Akado Yerusalem. Akado Itomia. Kado katuvangan no ayo. Aming ngaranso yetan. Akano may varido tayar. Kado situn aili. Uyay dano aruwa tawa umrapong si Yesuam. Mamiring da abuso dya pivare. Ikungodo tiyaro siraw tao. Amuriwo ni pansyan nano machinanaw dya. May kalaso varangi. Tayawanawo aruwa tao. Sumlin siya. Ikungodo tiyaro tawa niwakwakan na. Amuriwo ikatiyaro no minganatawa maido tangayin na. Ha mangay minandya. Macitada si Yesu no kubutan no kalamsuyan ni Satan. Atawam mililitod sirado tangayin na. Kalululus da mancino imura naam anak na imono taudoto. Am iwuya na sira ni Yesu. Amapatuoso kanoyong na anak ni Yamatadoto. Mangido asakato kon si Yesuam, lubutan na sirawo ni pamnekan na tao do tangayin na. So ni kami minda amrapong siya, pamnekan na sirawo rarwaso ikakarwa na abneken na sira livo-livo no ciri-ciring na. Maniring dira si Yesuam, kuinyo ni pamnekana macikaup jaken. Soko tuvoyan jinyoa may limwang no ciri-ciring ko. So iyan naranano uyoyat nyo. Amamurwoso kalamso yan ni Satan. Si rarana ni pamnekan ni Yesuam si Simong.
unyi turuna ni Yesu ngaran naam si Peter, akano anak ni si Pitai, ami ngaran so Yake, akanyi Warina, mingaran si Yohani, wo ingaran na jira ni Yesuam panici, wo pipi pangayan naam akman so adei, akanyi Antede, akanyi Filipo, akanyi Patolomai, akanyi Matai, akanyi Thomas, akanyi Yake, anaknyi Alfei, akanyi Tatai, akanyi Simong, amachika gumdo machiuya do luma atau, akano tao do iseciadi, ami ngaran so Yota, ani manarang ni Yesu, makaranes do varida si Yesuam, mangi pamaluvutwo aruwa tao do tangaina, amuriwo jidarana makakakanyi ni Yesu akano machinanauja, duka sanga danyira, mamiring dawo akman sanga varino inyapuanna kadawarinaam, nak mendawo kangida nyado varida, ta mamiring dawo ciring no tawa mancinya romyak, maniring sirawo apodo Yerusalenga, mangananawo no iwawalam ni yamatado toa tawam, beken ayana kuvutan yani satan a mengaran so peisepu, amuriwo yanato makavorwawi so kalam so yan nanyi satan, makaranam luvutan na sirani Yesu aru atau do tangaina, kapancinan niya jiraso asaka pengengayan naso ciring na, ay nanaw na sira, maniring jiram, jabuka pamuruni satan so kalam so yan na, numacira-irat sira so panyuko danwo asaka marato jabuka piada, numacira-irat sirawo asaka variso na kemam, mangi kapi wakda asaka vari, no simano yung si satana macira-irat so panyuko danam, mangi kasakebda, abutawa tundepa mangi tumakoso aprapratan nano makapyamay kalokal atao, no simyan saon so makavaud so may kalokal atawam, uri saon wo ipakatako na so aprapratan naam, tuko na macita ngayan dinyoam, umakakadiya raratana kano maragta ciri-ciring no tawam, tuda mimin pauria mavunas, ragat so sirinani yamata dutuam, turana may yununga akman sanga javunas, tao akman rana sanga raratan no tawam, turana may yunung wo akman sang, upancien no akman sanga ciring ni Yesuam, amyan so tawa mancino kakuvut dadyano kalam so yan ni satan, makaranam may sirawo inana kadawarina, ami tatanek do panto, amuriwo ni panarada so tawa mancinya di Yesu, so kanyi maida aku malasya, maniring sira di Yesu wo macitang kedya tawam, sira miando panto sira inamoa kadawarimo, ayaku maladimo, maniring si Yesuam, sino inakuwa kadawariku,
Manyiringa tumitaso amlisnado sirinatawam. Citari kamo, tasirarana itoam inakoa kano kakakterko. Tau marapso varinyi yamatado toa tawam abneken koa kakterkoa inako.